bengifikela ngixeka bengilwe kungenxa yabalandeli yiba babenami baze babalana bengithuka bengifikela ngixeka bengilwe kungenxa yabalandeli yiba babenami baze babalana. Sanibonani bafowethu, inkosi yamagcoka amali uCebi umfana kaDlamini uGSG. Ngithi nje bafethu ngiza nendaba ezinhle namhlanje. Ngizonethulela ukuthi i-album yethu i-Ride or Die ingakaqedile no5 months sikwazi ukuthi ihlanganise imillion lama streams ku digital. Kanjalo ke ne-DA Diet nayo futhi siphinde yakwenza lokho nayo yahlanganisa imillion lama streams ku digital. Ngakho bafethu ukuthi ngiswele nje imlomo eyinkulungwane swela amagama okubonga kini nonke ngakho konke ningenzela khona bafethu. Ngiphinda nginazi futhi nokuthi njengoba sibhizi yokushuta i-DVD njengamanje izophuma i-DVD sesiqhatshe isinqumo sokuthi asihlehlise i-date yokuphuma kwe-DVD siyibeke kuJune nakhona sisazonyemeza ukuthi kube kunini noJune lezizathu sokuhamba kancane ama pre-order. So bafethu ufuna unigqugquza ukuthi sacela ukuthi nibe niqala njengamanje nifaka ama pre-order i-DVD izobe ibiza u100 so wena uzothinteleza izinamba ezizovela escreenini ebese ufaka i-pre-order yakho. Ngaleyo ndlela leyo ke sesinesiqiniseko sokuthi sisebenza ngamandla ngokubona ukuthi abanganani i-demand ye-DVD ngakanani. So bafethu ngiyacela ukuthi nihlale nenze njengoba nihlala nenza ningisupporte kakhulu nithenge le DVD lena bafethu ngoba ngiyenza nje yonke lento engiyenzayo ngiyenzela nina bese ngiphinda nginazisa futhi ukuthi imicimbi lesiyenza ukushuta i-DVD isaqhubeka mabe singakayikhiphi i-date yangakini sisazophinda siyikhiphe ngamanje sisaqhubeka lezi zindawo esesinazo ezizohambela. Ngiyabonga kakhulu nje bafowethu niqhubeka njalo nikwenze okuhle nikwenza kimi niphinde nikwenze nabanye niqhubeka njalo niphakamisa umasikandi wethu ukuhlonishwa njengamina umculo. Ngiyabonga kakhulu. Asalupelile uthando, asalupelile uthando, asalupelile uthando. Awuthanda lunjani uthando, awuthanda lunjani uthando. Asalupelile uthando, asalupelile uthando, asalupelile uthando.